وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. bandiraɓe dental diine tv, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. caggal de jettuɗen Allah, juule annabi o muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. en calmini kala keɗotoɗo dental diine tv to woni eɗen woniri e aduna he pop. onon fof on calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. musidɗo moon ceerno Aliyu Alpha, en garti kadi hande e jewtere men diiniyankore ko fate aljuma. hande yewtere men koko fati e aljuma, waɗɗugol mum e ɓure mum. alhamdulillahi rabbil alamin. ñalawma aljuma noon ko ñalawma baɗɗo barke, ñalawma moƴƴo. waɗi sen puɗɗorima to Allah subhanahu wa ta'ala sagal wiide a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ida ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Allah subhanahu wa ta'ala ene haalana en ñalawma aljuma, mawnugol ñalawma o e ɓural ñalawma o ewno julɓe ɓe, tindinɗuɓe oɗo ñalawma. so tawi waktu o yoni ñalawma aljuma o, gacce kala golle ɗe mbaɗa noon. ɗo o wi ko wasarul bay a, gacce jeygu kono jeygu nattini ɗo ko dendagal golle golleteɗe sabu ɓural oɗo aljuma. kala golle golleteɗe yimɓe gaccu ha laaɓa, jaaha notoyo noddandu Allah subhanahu wa ta'ala. oɗon sikrullahi ko noddandu Allah, yimɓe jaaha notoyo noddandu Allah. tindine tan oɗo ñalawma ko ñalawma moƴƴo, ñalawma mawɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ewdi hen dendagal julɓe. wonno yawma o, ñalawma o ko yawmun mufaddalun wa mu'azzamun min khayri ayyami dunya. ñalawma mawɗo, ñalawma ɓurɗo e ñalawmaji aduna ɗi fof. Allah ɓurni ñalawma o sababuni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi khayru yawmin tala'at fi samsu yawmul jum'ah. ɓuri moƴƴude e ñalawmaji ɗi pop, ɓuri moƴƴude ko ñalawma aljuma. nde won noon ñalawma aljuma fihi khuliqa adama alayhi salam, ko ñalawma aljuma baba adama taga. ko ñande aljuma kadi baba adama nannoya aljanna. ko ñande aljuma baba adama nannoya aljanna. ko ñande aljuma kadi o yaltina toon caggal iblis kuɗaɗo funtima e gofol ngol wanno ñamde lekki ki ganduɗa Allah haɗinamo ñamde kiɗo lekki. Allah winamo ñaame leɗɗe gonɗe aljanna ɗe pop an ɓesguma kanko e yumma Hawwa. kono noon ndentoɗe kiɗo lekki wala taqraba hasi sajara wa takuna min az-zalimin. leɗɗe aljanna ɗe fof ko woni toon ñamere fof ne dagani on, kono haydi kiɗo lekki ndentoɗeki aɗon toñje. Allah subhanahu wa ta'ala haɗiɓe ñamde ki lekki. iblis kuɗaɗo o woni sababu funtudeɓe, ɓeynadeɓe e wadde maɓe jarabiyeji ha ɓe ñaami e lekki kiɓe kadnoki.
hawri kadi ko ñande aljuma ɗum woni sababu yaltinede ɓe to aljanna to ɓe garti to aduna ka ɗum waɗi ɗum kadi ko qissa mo bange jaaju o wi wala taqumu saatu illa fi yawmi ljuma hay ñalawma darnge wiyama ñalawma darnge daroto ko ñande aljuma caggal takkusan ene woni hen kabriɗe ɗum fof ne tiwa ñalawma moƴƴo ñalawma mo faddalun min ayami dunia moƴƴo kadi ko ñalawma ɓurnaɗo e ñalawmaji aduna ɗi fof e kongol annabi o sallllahu alayhi wa sallam wiide bamum windere nde baaba adama taga ko ñande hen ñande aljuma deke bamum windere nde taga ko ñande aljuma manne aljanna ko ñande aljuma o yaltina ko ñande aljuma darnge kadi wiyama darto ko ñande aljuma deke ñalawma o ko ñalawma ɓurɗo ɗeɗo moƴƴereji fof filli ndi e nder oɗo ñalawma wadde noon mawninde ñalawma o teddinde ñalawma o enenne men ko yanbaghi an nu'azzimahu bi ta'zimillah ene hani enenne daroɗen mawninde ñalawma o so ñalawma aljuma ari mawninde ñalawma o sahan ma'ana teddinde ñalawma o wadde e ñalawma gueɗe moƴƴe hebbinde hen dewe Allah e ko nandi hen ma en galo hen kono mawninde ñalawma o suuɗe ñalawma o ñantane e ko nandi hen taw mawninde ñalawma o hatta kadi ko yuksiru fihi min as-salih hebbinde hen gueɗe moƴƴe wadde hen jokkere en ɗamen yaade hen moƴƴereji en e gueɗe mbaɗe noon sakkade hen en ñalawma aljuma hebbinde hen moƴƴereji saabu ko ñalawma jabateɗe kadi du'awuji woni wi o aksiru fihi min as-salihati kebbine hen moƴƴereji wadde hen golleji moƴƴi hono kalin o wi kadi hatta kadi o yabta'idu fihi min an jami'i sayyi'ati rentede hen kadi no wadde hen moƴƴereji kewɗi moƴƴere hewde woniri e wadde hen moƴƴereji ni sa golli hen moƴƴere fof nde golluɗa so ɗum jokkere en ɗum no mbiɗen joni ni so hebbinde hen dewe Allah zikruji e ko nandi hen moƴƴere fof nde mbaɗɗa baraji mum no sowirte ni noon kadi rentirte e ñalawma o wadde hen aɗa nde gueɗe bonɗe e dendagal façon gofi noon kene wona guila tan tajji enɗam walla ko nandi hen to jina mum so dendagal kadi wona sababu faggade bakkatuji no moƴƴereji ɗi baraji mum sowirte ni nonne kadi ko wona moƴƴereji ɗi nonne kadi bakkatuji mum sowirte ɗum waɗi ñalawma o ko ñalawma kanɗo teddinde no fewi no fewi Allah subhanahu wa ta'ala to wi to kalɗen to joni to wi wazarul bay ay yahrumul bay wa shira inda nida ilaha o wi Allah wi wazarul bay gacce jeegu gacce kala golle so waktu o noddama jeehe notoyo ɗe noddade Allah oɗo ñalawma o wi ko en harmi yeeyde walla sodoyde walla wonde e gollade golle goɗɗe endanida e ha so noddinama ɗo noon sharɗina ko noddanadu ɗimmuru ndu so ɗimmitama joom bindi en kawri so noddinadu adandu ndu on saaha gollade wonde e gollade golle goɗɗe walla ko kontinde e jeeygu mum walla en yahan soodiya ko nandi hen en wata julagu mum gueɗe mbaɗe noon walla wonde golle mum continue e golle muɗum on saaha ne aña tawa ko noddinadu adandu ndu so ɗimmitama hankkandi ene harmi kala e mo juma waɗɗi wonande kellifaɗo ene harmi e mum hankkandi continue walla yo ɗaccu kala golɗe ɗacca kala golɗe ha laaɓa yimɓe jaaha fasa ila zicrillahi notoyɗe jantade Allah Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ko yamirode ko farilla e neɗɗo yo woppu golle ɗe fo gollatno pop ha laaɓa o yaha o notoyo noddandu Allah subhanahu wa ta'ala tawde koy ko julɗo kellifaɗo ɓayde ngar hen mo juma waɗɗi e dow mum
qawluhu taala Allah wi iza nudi lis salati min yawmil jumati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. So noddandu noddinama notoyoɗe juuloyon aljuma fas'au ila zikrillahi, gacce kadi kala golle ɗe golloton ɗon. ɗum waɗi oɗo ñalama ko ñalama moƴƴo kewɗo moƴƴereji kewɗe barkeji, kagadi ñalama farilla o waɗede e ñalama he. ene yiɗa kadi e ñalama o ha e jamma o hebbinde janngude hen qur'ana ha tengti ndeɗo simon suratul kahfi yawmul jumu'ati aw leylatiha, ñalama aljuma walla jamma aljuma janngude hen suratul kahfi ko hunde moƴƴere hewde balaji fewi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wi man qara'a suratul kahfi yawmul jumu'ati adaa lahu min an-nuri ma bayna al-jum'atayni. kala duumiɗo walla jannguɗo suratul kahfi jande aljuma jamma aljuma o walla jalama aljuma o ma Allah waɗanmo annora nde ganduɗa ene fiirto e makko hakkude on ɗon juma ha juma goɗɗo arti woni juma tayni on ɗon juma o kadi so tawi nuɗo juuli juma o ma ngaro hen inchallahu taala moƴƴini julde nde o timmini julde nde o moƴƴini julde nde en wona sababu yaafeede bakkutuji makko ha on ɗon juma kadi artoya fiiɗa juma o filtoyo. So tawi bakkutuji mawɗi ɗi tarama en gatto hen inchallahu taala. ene yiɗa kadi ñalawma aljuma walla jamma aljuma iksaru min as-salati wassalami ala rasulillahi, hibbinde julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam ñalawma aljuma e jamma aljuma. ñalawma aljuma e jamma aljuma hayko wona ɗinni kaɗen ɗo ko fu hayko wona ɗinni hebbinde wadde moƴƴereji e golle moƴƴere kono aljuma ɓuri tengtude ñalawma aljuma walla jamma aljuma. annabi sallallahu alaihi wasallam wi aksiru alayya du'a, wi kebbine ko juuloton am jamma aljuma e ñalawma aljuma. kala mo duumi hebbinde ko juulata e am ñalawma aljuma e jamma aljuma kuntu lahu safi'an wa shahidan yawma alqiyama. kala kebbinɗo ko juulata e am jamma aljuma e ñalawma aljuma mami won walla ko min wonata ni o wi tefowo makko, min wonata kadi ceediɗo golle makko. kuntu lahu safi'an wa shahidan yawma alqiyama, min wonata ceediɗo golle makko, min kadi wonata tefowo makko. eɗen gandi noon ɓural tan hebbinde julde annabi sallallahu alaihi wasallam ha so wonani aljuma saka noon aljuma ɗum ɗo kadi yanti hen. o wi ñalawma aljuma walla jamma aljuma duumiɗo e hebbinde ko juulata e am ñalawma aljuma e jamma aljuma min wonata tefowo makko, min wonata ceediɗo golle makko. e gandu annabi sallallahu alaihi wasallam mo woni tefowo mum on ko nelaɗo sallam ko jabanteɗo tefore yalla wattu en ɓe nelaɗo sallam tefanta. mo woni kadi shahid mum ceediɗo golle mum, ɗen golle kadi ko jaɓateɗe sabu en nabi sallam kala mo seedini golle mum Allah subhanahu wa ta'ala jaɓat golle mum mo tefani fof Allah jaɓat tefore nde. yalla wattu en ɓe nabi sallam tefanta janngo yawmal qiyamati. Allah watte ene ɓen enen kadi e dendagal julɓe leñol nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fof. nde won noon yakare ko e makko tan kanko annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi oɗo ñalawma ko ñalawma ɓurɗo kewɗo moƴƴereji. tinnoɗen kadi e hebbinde hen dowuji iksaru min ad-du'a yawmiha, wi hebbinde ko duwoto e oɗo ñalawma kadi hebbinde dowuji e oɗo ñalawma. nde won noon ñalawma o hebbinde ko duwoto e oɗo ñalawma li anna biha sha'atan sa'atul istijabati. o wi waɗi oɗo ñalawma saha nana e ñalawma he sha'atul istijabati, sahayel nana ñalawma he ko sahayel jabategel du'a o. kala kebbinɗo ko duwoto e nder oɗo ñalawma
so hawri e sahayel biyengel nana nder ñalawma لأن فيها ساعة لا يوافقها أحد فعل الله شيئا إلا أعطاه hay goto hawrata e ngel ɗo sahayel o duwo so wona tawa Allah subhanahu wa ta'ala jaabimo du'a makko mo duwi e on ɗon saha o noon luurama wiyama ko saha no imamu almami woni minbar wiyama ala ko hakkunde noddinandu seednandu ndu e noddinandu ɗimmitindu wiyama ala ko caggal takkusan fof ko e nder ñalawma he woni wona sababu tan jaabede duwude kadi yo julɓe ndu julde kam koko wiyano tan nabi sa sallam wi addu'a'u silahul mu'min julɗo o ala jogitari nde o huccini hakkude makko e Allah sona du'a o ala jogitari du'a sona du'a ko du'a tan woni jogitari julɗo ndeke noon so hawri kadi e o ɗo ñalawma aljuma ko ganduɗa ko ñalawma moƴƴo jabateɗo duwuji saha ene mum ko saha jabateɗo duwuji ndeke ko hunde moƴƴere yimɓe tinno kebbina hen du'a e ñalawma aljuma en tet ko ɗo kadi ñalawma aljuma o wiyama sahayel biyengel ɗo ngel ko ñande caggal takkusan aljuma ɗum waɗi ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu eɗen jetta Allah eɗen jettamo eɗen duwonomo ɗum waɗi o suɓanima en kanko ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o suɓani en caggal takkusan aljuma wadde hen asuru waɗa hen wazifa waɗa hen lazim waɗa hen o suɓanima en asurul jumati takkusan aljuma o ha nangue muta ko e dowuji e zikruji wonate ndeke so tawi woni ko on saaha ɓuuri yarede ni wonde sahayel biyengel ne jaabe duwa ngel tawi neɗɗo hawri hen kisa takkusan aljuma o hay sono ni o wona jagguɗo wirdu ene moƴƴi takkusan aljuma o yetta o duwa o sabu o hawre on ɗon saaha o yetta o wona e duwade saka noon kam so tawi ko jagguɗo wirdu ne andi jagguɗo wirde kam ne andi ko haalade sharɗeji tawtorede asurul jumati nder ɗum waɗi ɓuurel gongal hen saka noon kam kisa wiyama ko on wiya ko oɗo saaha woni saaha biyaɗo jabateɗo du'a o yo Allah hawride hen inchallahu taala so barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko moƴƴereji gonɗi e oɗo ñalawma ngede suruɗo wujubati serɗiji noon juma mo kalɗen o kadi ko sharɗiji wujjuɓe waɗɗade juma o sharɗiji waɗɗade juma o holmo juma o waɗɗi e holnde waɗɗi kadi ɗum ko sharɗi o wi sharɗi o gadino ko azzukur juma waɗɗi to ko gorko waɗɗaki debbo juma waɗɗi ko gorko waɗɗaki debbo wala tajibu alal mar'ati o wi al hurru juma waɗɗi ko dimo waɗɗaki anen de maccuɗo juma waɗɗaki maccuɗo al bulugh kellifuya juma waɗɗi ko kellifaɗo anen de wala tajibu ala sabi waɗɗaki cukalel ngel hellifaka juma waɗɗaki ɗum as-sihhatu juma waɗɗi kadi ko celluɗo yataw neɗɗo on selli so tawi neɗɗo o sellani on kadi juma waɗɗaki muɗum wala tajibu alal marid alladi la yaqdiru ala huduriha lima bihi min al marad waɗɗaki e mo ganduɗa ko ñawɗo o sellani rafi mo ganduɗa ñaw mo ganduɗa nde haɗe mo yaade juma on kadi natti waɗɗade makko al iqamatu ñiibde kadi juma waɗɗi koye neɗɗo ñiibɗo yataw aɗa woni e ngon wuuro aɗa ñiiɓi so tawi ka ɗanniɗo gonɗo e lawol ka ɗanniɗo fala tajibu alal musafir waɗɗaki e ɗanniɗo mo ganduɗa ka ɗanniɗo aɗa yaha hakkude guure guure aɗa woni e lawol ñalawma heftimama hen ko ñalawma aljuma ɗo an juma waɗɗaki ma yaade waɗɗaki e dow ma so wona noon a ñiiɓoy e wuuro garɗa e wuuro ganduɗa a ñiiɓi e gonɗon wuuro wadde ko ene wiya no shariyankoɓe mbiyata ni ken timma balɗe tati sa foftima e wuuro balɗe tati juma tawima ɗon
on hankanti aɗa waɗɗe ma yaade kono so tawi juma tawani ɗon ko ñalama goto gonɗa e wuuro he walla gonɗa koye lawol birtiɗa wuuro an hankkadi juma waɗɗakima so wona a ñiiɓoy e wuuro fodde balɗe tati sa ñiiɓi e wuuro noon ko fotino balɗe tati so juma tawima ɗon hankkandi waɗɗima e ma yaade ɗum waɗi ɓeeɗo limtaɓe ɗo fof juma waɗɗaki ɗum nabi sa sallam wi aljumatu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arbaatun ɓe so wona nayo nabi sa sallam wi juma ko hunde waɗɗinde e kala juulɗo so wona noon nayo abdun mamlukun maccuɗo kalfaɗo aw imra'atun walla debbo aw sabiyin walla cukalel aw maridin walla ñawɗo ɓeeɗo waɗɗaki e ɗumen aw ibnu sabil walla ɓi lawol ɗanniɗo wona kadi juma waɗɗaki hum so wona taw no mbiɗen ni o ñiiɓa ɓeeɗo juma waɗɗaki e mumen kono ɓeeɗo fof noon ɓeeɗo fof noon juma waɗɗaki mumen yaade kono kullu man hadaraha mimman la tajibu alayhim wi kala ɓeeɗo jaaɗo limtaɓe ɗo ɓe waɗɗaki mumen yaade ko ganduɗa ko cukalel walla ko debbo walla ko maccuɗo walla ko mo sellani walla ɗanniɗo ɓeeɗo fof waɗɗaki mumen kono kala e maɓɓe jaaɗo juma dañi juma o dañi kañum ñande dañi juma o dañi kadi baraji ɗi wiyetake mawo tawde waɗɗaki makko tan mawo juulto ya tusubar ala hankkandi o dañi juma kanko waɗɗaki makko yaade so yahani o ala bakkat ɗum woni waɗɗaki so yahani ala bakkat kono so yeehi juma o dañi baraji o dañi juma o kadi ñanden wiyetake mawo hotta o juultoya juma wiyetake mawo hoota o juultoya juma sababu wonde tawde wonde waɗɗaki e makko hoto ya juma ala juma walla jama rewɓe e worɓe hay rewɓe kaɗatake yaade juma kaɗatake kadi yaade jama waɗɗaki e maɓɓe noon pamir tan waɗɗaki e maɓɓe kono soɓe jeehi ɓe dañi baraji ɗi ɓe kaɗataki kadi yaade nde sabu nabi sa sallam on ɗo wi la tamna'u ima allahi masajidillahi wona kaɗe horɓe Allah ɓe yaade cuuɗi Allah sharɗi tan noon sharia islam sarɗiri ni sharia islam yamiriri ni so rewɓe enen jaaha juma ɓuuri yiɗede ko rewɓe tawa ko fiiftiɓe yaaɓe ha mawni walla hankkandi pipti jibinigol pipti hankkandi ɓen wondu mbaara en nayeɓe no pamir tan ɓe hay ɗum ne kadi hay ɓenne de walla heddi ɓen so jiiɗi yaade hay ɓenne de ɓe kaɗataki kono yataw machallah haaji maɓɓe jaagol juma walla gaagol jama tawa ene jogui ɗo ɓe mbawi hedde ɓe mbattamo haalaɗa cillodiral worɓe e rewɓe waɗata ala taw ko kamɓe rewɓe ɓe gonata banggue ɓe juula banggue ɓe jalta ɓe jahata wattamo haalaɗa watta jillodiral worɓe e rewɓe eyyi sabu kamɓe mbawa jillodirde e nder julde wotere ɗum kam sharia yamirani ɗum kam sharia rokkani ɗum yamirani ɗum rewɓe juul banggue ɓe kaɗataki jamaji ɗi kono yooɓe juul banggue wasa wadde mo haalaɗa hakkude mabɓe e worɓe ɓe kono noon ɓe kaɗataki yaade soɓe jeehine kadi ɓe juuli juma wiyetake eɓe pillito sabu tawde juma waɗɗaki maɓɓe ala ma yanbaghi an yu'tiya minha kadi ko haani e ñande aljuma waɗede ene jeeya hen al iqtisal rasul sallam wi ala kulli muslimin ghuslul jum'ati wa yalbasu min salisi siyabihi in kana lahu tibun massa minhu ene yiiɗa kadi neɗɗo o ñande aljuma lootanade ɗo ko sunnatu wajibatu sunna lotgal aljuma lotanade aljuma inchallahu taala garen darsu men o haaɗi ɗo inchallahu taala en dartini ɗum ɗo kadi ha aljuma paaɗo kadi jokken darsuji ni wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam
en calmini noon coordinateur dental ngal hono ceerno men ceerno Yahya Ly to Kaolack. En calminimo en juurimamo en ñaganimamo Allah moƴƴere. En calmini tan denndangal kettotoɗo Dental Diine TV ɗo woni e windere nde. Assalamu aleykum wa rahmatullah.